Nah, buhannya. Nah, ini di kampung Buhan Ikam, iwak napa ngarannya? Kalau di kampung kami ini adalah iwak Indosiar. Ini nih iwak nang maisap dosa-dosa manusia, nang karancakan badusta, karancakan bahutang, nang karancakan bahutang ditagih kada bayar. Nah, ini iwak Indosiar. Jadi gesan Buhan Ikam, bila inya hendak orang kada hendak lagi bahutang, langsung aja na ingo iwak Indosiar boleh diambil di sini banyak 50 dibuangi pamannya nah iwak Indosiar. Nah, iwak napa nih di kampung Buhan Ikam nah lucu banget iwaknya teh nah maisa-isap dosa-dosa orang pandusta tuh nih cocok banget lah kan. Jasiden nah manisnya nah bekucupan ada hulu ikam. Nah, jangan umanya hadran aja bekucupan juga nah boleh bisa. Nah, buhannya hendak melihat sahrininya manarap nang ini nih nangarannya nang kaning metang kuitan kaning pina mengumbang parang patok pina habang harat menyulam tapi tatap bisa lingkuhakan laki nih bapak lagi tulak bagawe bujur aja lah laki pian tulak bagawe bicarakan duet bujur eleh kamu lah abahnya tuh membuang Enggak kamu buang aku kan. kenapa kan jadi kalau kamu membuang nah mananun harat menyulam nan di bawah harat, mau ubras harat, pinanya mah isapang ampun sidin nih. Nah, tahu benar. Patok pina mahabang. Nah, kadede lagi pokoknya di kampung Manarap nih nang sebungas pada sidin ini kadede lagi. Paling bungas nah, kaneng bilang liwar. Hah? Nah kayak model nang tikungan jalan tol. Dengarkan kata-kata mama naklah. Langit kada batudung. Lalakian kada saikong. Nah, kayak itu juga lawan kesulitan kuitan nih nah. Lawan hidup nih nah lah. Orang yang paling bahagia di dunia nih ialah orang nang kadede isi hutang, hampul kepala, ringan kepala, asa kada ditindihi nang bakol atau cobek di kepala. Nah, makanya amja mama hadran lah. Jangan bersedih, jangan terluka, dan jangan menangis. Di balik semua ini ambil hikmahnya. Kita kada tahu apa yang Tuhan rencana akan gasan kita. Dengarkan nakai pandiran mama nih. Nah insya Allah aja mama. Nah, jangan tapi hendak bagagalau. Digantiakan lona lebih. Nih kuitan besubuhan hendak mandi. Nah, hendak mandi dengarakan lah. Aku tuh kada pang maanggap. Amun aku maanggap, ikam ku anggap mati lah. Bila batatatak di tangan, paraya amun takahiga, karena akan sakakali urat nadinya. Nah, lah dikarenakan urat nadinya sakakali nyaman mati, nyaman ikam kada lagi hidup. Muar banget aku, gerigitan banget kira kataguran. Bila manatak tangan, jangan dihiga karena akan urat nadinya nih nah nyaman mati sesekali nyaman kada uyuh lagi memadahi kuitan nih. Gerigitan benar aku. Mun betetak tangan takahiga kada usah paraya mahala nah karena akan urat nadinya sesekali nah nyaman mati. Mun ditagur kada maasi itu paraya. Muar banget namanya hadran kayak ini nih nah.